Izložba je pod otvorenim nebom na Trgu Slobode, što i simboliše njen karakter. Govori nam o nacionalnim manjinama i prikazuje situacije iz njihovog svakodnevnog života. Jedan od organizatora izložbe je naša sagovornica iz Strazbura. Izložba je nastala iz želje da se što više približimo osobama koje nazivamo apstraktnim terminom nacionalne manjine, njihovom životu, težnjama i problemima. Ideja je začeta u Savetu Evrope, međunarodnoj organizaciji koja se bavi zaštitom ljudskih prava, a smeštena je u Strazburu. Naša želja je bila da sa pravnog stanovišta malo približimo temu kojom se bavimo. Kako kaže naša sagovornica, Savet Evrope pomaže zemljama kao što je Srbija da dostignu standarde u zaštiti prava čoveka i demokratiji koji se smatraju internacionalnim normama. Naša zemlja se, kako kaže, trudi da dostigne te standarde. Uzeli smo Vojvodinu kao primer regije gde se neguje nacionalna raznolikost, gde govoriti srpski, makedonski, mađarski, hrvatski zvuči potpuno prirodno, gde postoje mogućnost za učenje tih jezika. Cilj izložbe je da na što bolji način dočara tu stvarnost, jer, kako kažu, ovo je regija koja je otvorena i prijateljski raspoložena prema različitim nacijama. Ono što je oduševilo Stefani jeste veoma prijatan doček ne samo u Novom Sadu, nego i u Vojvodini uopšte. Obišli smo Suboticu, Mali Iđoš, Jabuku i sva ta putovanja su zabeležena na fotografijama, jer smo išli da posetimo različite manjine koje žive u selima. Izložba je prvi put postavljena u Strazburu prošle godine, a Novosađani, kao i mnogobrojni stranci koji trenutno borave u Novom Sadu, moći će da je posete do 17. jula. Ovakva postavka će nastaviti da putuje i po drugim evropskim gradovima.